Na samo 20 km od Kuršumlije nalaze se predivni lovni tereni na kojima, kažu lovci ovog kraja, gazduje vuk. Vukova ovde ima, ali s obzirom da su stočari odavno otišli, vukovi se sve više u potrazi za hranom spuštaju ka naseljima. Iskusniji lovci već znaju njihove staze. Hajka na vuka je otvorena u Kuršumlijskoj banji, ali lovcima tek predstoji najteži deo. Treba savladati planinske puteve pod snegom i zauzeti položaj za čekanje. Sa druge strane, doći će hajkači. Kamion Vojske Jugoslavije i džipovi jedina su prevozna sredstva koja mogu savladati snežne nanose na putu. Hajka na vuka je pravi izazov za svakog lovca. Međutim, dok dođete na mesto morate savladati ove nepristupačne terene. A mi smo sada na samo 20 i nešto kilometara od Kuršumlije. Ovo što vidite, ova brda, iza je administrativna granica i tamo su Albanci. Nadamo se da nećemo imati problema. Idemo na vuka. Svaki lovac zauzima unapred određeno mesto i čeka. Čeka u potpunoj tišini, bez pokreta i po nekoliko sati, jer vuk je gorski vladar i najmanji šum bit će mu sumljiv. Posle 4 sata stižu lovci koji su bili hajkači. Naša grupa nije imala sreće. Vukovi su uspjeli da se samo njima znanim stazama izvuku i prođu zasede. Na jednom obronku pronašli smo i rastrgnutog lovačkog psa, dokaz da vukovi nisu daleko. Obično kad može da bira vuk između raznih ponuđenih živih, da kaže mamaca, jareta, jagnjeta, magareta, teleta, on se opredeljuje za psa. Za svog veoma bliskog rođaka koji mu je eto krvni neprijatelj, jer oni žive potpuno sa dve različite strane. Lovci se okupljaju, razmenjuju iskustva i naravno ne zaobilaze tradicionalni lovački doručak u prirodi. Iako je bio sunčan, ovaj dan je bio izuzetno hladan. Ipak, to nije bila prepreka lovcima da uživaju u predivnoj prirodi ovoga kraja. Vraćamo se na zborno mesto gde ćemo se sresti sa ostalim grupama lovaca. Jedna od njih je bila uspešna. Nadmudrili su vuka. I to kakvog? Jedan lovac reče da je to pravi gorski kurjak. I jeste. Star oko 2 godine, bio je u punoj snazi, ali izuzetno mršav, što je dokaz da je vukovima sve teže da dođu do hrane. Zato je sve teže i preostalim stočarima da sačuvaju svoja mala stada. Već sutradan selimo se u mesto Borač, nadomak Kragujevca, gde je lovačko udruženje Vladan Milošević iz Knića organizovalo 6. hajku na lisicu. U nestvarnom ambijentu Boračkog krša smešteni su brojni lovci iz svih krajeva naše zemlje, a nekoliko njih iz inostranstva. Svi su došli da oprobaju lovačku sreću. Izuzetno hladan dan, mnogi od njih naterao je da se okupe oko vatri, a uz vatru idu i razne lovačke đakonije. Polako se hajka privodi kraju. Oni, strpljiviji, bili su i uspešniji. Odstreljeno je 3 lisice. Domaćini kažu da ih u ovom kraju ima mnogo više, ali da su predosetile hajku na samo njima svojstven način i sakrile se u svoje jazmine. Boračka hajka na lisicu sve više prerasta u sabor lovaca i ove godine organizovano je gađanje glinenih golubova. To je bio problem. Loše. Takmičili su se i psi jamari u izvlačenju lisice iz jame,
a dosta pažnje privukla je izložba zastavinog oružja. Uz odličan pasulj iz kazana i tradicionalno šumadijski čaj, lovci su se okrepili od mraza i dugog pešačenja. U tome su im pomogli i trubači. Najuspešnijima su dodeljena priznanja, a doživljaji sa ove hajke prepričavaće se do sledeće godine. Lovci, do sledećeg susreta, dobar pogled.